Šalom! Hem dobrodošlo henjanko vjeravta Izrael. Jevrejsko fraza se označini volino Izrael. Nadinamen da kačuvea menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleso lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut kova nalazini peki Izrael. Iako sao predavanje si kazeki englesku čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltumin džekala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebook hem ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. Are you ready for the last days? Hinjan li spremno za ko posljednja dive? Iako to stvarja so o lafi si kajamen, a da vado kola razmislinena o to carstvo, o Mesija penela te čera maro tovel ano carstvo je devlesro tovela maro prioritete rodale so carstvo je mlesje pravda. I okola i solen misli o to carstvo, koven a da va pojedinci, on koven zainteresuje me ano posljednja dive. Jer o posljednja i dive tranzicija, oni oko vasova janite desinipe, so ka nela dia bari promena, a so o Mesijeva čeramđe, oven spremna. Jer lesoro diveo to leso dolazak, a vela ko vreme kad na ađiće raja. So značini o to amare prirodna čula na kova ano mogućnost te penđara ko zomi pa šelesro aviba. Ali ako i sjemen proročko uvid, ako će raja o Mesija so penela ponovo i ponovo, so te čera, te pazina, to vas spremna, onda ko vama nuša, ko laj spremna olestar, za okova so ovka čerelte desinipe. Leti Biblija i dik mancar olil e jevrejenđe o trito šero. Olile jevrejenđe o trito šero. Kadika, akava posljednjo deo o to trito šero i kadika da teva čeri nešto o to zadnjo vreme. A so se odava, a da lese so i si duj važna lafija. A će so proučinđam dikljam, da o Izrael i lesoro vreme ani pustinja, a da vaj paradigma za okova te razumina i kanđirijav dije. Ako si klijamo svedočanstvo, so adalama noša šunđe i sar nesave olendar odgovorinđe sar nesave aver, a men šajte razumina so ode veloče kojini amendar, so je dava vernost hem so i poslušnost, a men si kljovaja o to prošla svedočanstva. Te biovaja spremna ni budućnost. Ko način sar odevel i vačerio to zadnja dive. Hajde ti dika odešuduj to stih. Čitin džam nesave akala stihija, ali paleka ponovina penela i si Andre but mudrost zako posljednja dive. Vačeri. Pazinen praljalen, znači vačeri za kovernici. Penela pazinen. Ako penela maškaratu mendar, neka si zlohem neverno vilo. Kad vačerio to vilo, na vačerio to dva organ kova pumpinio rat. Kad vačerio to vilo, vačeri o to seme, kovaj misli, emocije, kova koji njama men, i o vilo halef kovea ko hebrejske vačeripe, a da va odredini planirini o kurs kolea piraja. Ovi lokova vapini, ovi lokova i otkupi me eratea emesija sereja. Penela čak obrezinen tu marevile, te ne bi delujnena premalo telo nego premalo duh. Niko maškara tu mende, vačerio to pralja, maškari zajednica, šajtoveni buntovnici. Kolaj sole neverno hem zlo vilo. Primetine na dladu i lafija neverno hem zlo vilo. Bišukar. A davaj kedna praktikuj naj vera. Kedna veruj naj o lafija de vlesro. Soko vel bišukari pe. A sojoj o zlo o bišukari pe. A davaj protivno je de vlese o ti volja. A davaj je naj o to jasnija opis. Penela da o zlo suprotno je da vlese od ti voljemo to delo. A men misli naja menđano vilo verno, kad misli naja verno, tada marovilo nako vel bišukar nego ko vele
adava te reflektuini i volja de vleseri, a che disiame neverno hem zlovilo svokovel o rezultat vačerija kate. Kad si damen, adava lafi ko dvinamen o to živdo devel. Mebije kate čerava jek belešk ko kava lafi. A kava lafi apo estemi. Važno lafi, a značinite odvinetu, te ačove dur, te terđove i te odvinetu o to dava tan, a davajte ci detu. A kava lafi isto šajte javinipe sarijek glagol, a dva glagol apostasi, a buti si debate maškaroteolozi kad vičardini po to zadnja diveo, to dva lafi apostasija, jer buđi ne misli nena oti apostasija sarijek pogrešno učenje, odvojnipe o to živdo devel, ali ako si tu vreme te dike na kanali, eko to najvažno deo o to Isusesro dolazaka, dvaj blagoslovi me nada, a soje dva blagoslovi me nada obećanje. Da angleder nego soje de vleseri holiko vel čordi upral, a davaj ad lester prečinđam ko prošlo kurko, da odevel anđa obećanje za okolenđe kolana džanđe Isusesro drom Mesija sesoro, onka previnen i holi de vlesri avdijeo manuša mangenate vačereno to ljubav dvaj šukar, okam lipe de vlesro šukar, ali i sidani de vlesri holi. I ako tu samo fokusiri me i njanda, odevel samo ljubav i na ne holi, a davaj holi ko stari zavet, tu znači tinđan, onda o novi zavet, jer odevel ponovo penela, da laka priminenle sri holi i nakađerdinen lesano odmor, i šajti kaj si poveznica, ano carstvo hemano odmor, ano naredna kurčeketka si kljova, ali penela, okola tu mendar, soj si tu men neverno hem zlovilo, tu men kao dvinentumen, kao ven manuša, kolaka živinena ni apostasija, aha će problemi. Ani dujto esolunja nenđe, penela, kad kačiti neko korošajte di keda lestar, vačeri te će damen koroleste, a tad vačeriju te diabla goslovi me nada, i činjenica da dobinđamo obećanje o to devel pre nego so lesirio holika perel tele, a men kao vaci di me, a da va lafici di me, ano grčki i ano latinski, a vela o to lafi uznesenje. I adva značini leljamen, cidi mehinjam, i adavani esolunjanenđe prvo panđ nja vačeri da odevel na odredinđamen za kiholi, nego te primi na spasenje. Amen znači si obećanje pre nego so je da vlesri holi i si te ovel o uznesenje i blagoslovi me nada. Ali jači si problem je kad te ani dujto je sulunjanenđe, dujto šero, a lelape kava obećanje o ti blagoslovi me nada i penela da prvo so značini angleder nego so hi holika vel, prvo penela kada sini pe odvojenje, ali akava odvojenje so vačeri o to uznesenje sar lelape o manuša. I adva lafi ano nevo zavet koristi me apo estemi, i da li je dava anijek glagolsko forma, oj uglavnom vačeri uvek ano negativno značanje, a će sose akatej sijek šukar primer, isto lafi koristi me, a rakipe ani dujto solunjanenđe, dujto šero, za ki apostasija ili za ko otpad, za ko dvojenje, a davana značini sar uznesenje. Te lempe o manuša, nego mo tojo to segment o manuša je da vlese rekolaciji denape o ti istina, ako tara dava džana, da lese so svako puti kada dava lafi ano stihije na lazinipe, a da vas značini da neko ci delape o to ko vajso šukar, ko da vaso je loše, jer uznesenje ci dameno to lošno, ko nešto so i predivno, ko so i savršeno, a da vaj ano prisutnost Mesijase. A da lese ko dela apostolska bišu jek
biš penela isto adava lafi ko analazinipe ki ono duito es solunjanenđe i so se koristinipe, pa te koristinipe kod dela apostolska pogrešne optužbe protivo Pavle, optužinđole da odvinipe o to Mojsijesoro zakoni, da ovci dime o to zakoni, a da vaj pogrešno optužba, ali o kontekst da odvojinipe o to zakoni, jer o zakoni šukar, o zakoni istina, o zakoni sveto, o zakoni pravedno. A o Pavle optuži me da odvojinipe da lestari da čerela apostasija, pogrešno učenje si kaj, i da lese ko isto dva načinke dikaja, an jevrejenđe ano trinde šuduj, penela praljalen pazinen, te naovel neka sorovilo tu mendar bišukar, hem neverno vilo, pa te ci delpe adva lafi, eđiv dede vlestar, a kava odbiba, ci delape advaj lošno, svako puti kad pojavinipe advaj negativno, sarano dela 21, advaj apostasija, tu ako avea, ko nesovo učenje, kova ani dujto solunjanenđe, ano dujto šero, da penela adava lafi za uznesenje, na nolen biblijsko osnova za dava pogled, jer adavana si kajo kontekst i adavana nej definicija biblijsko ko dava lafi, a dava značini odvinipe o to nešto šukarko, nešto loše. Penela cidelpe eđivdede vlestar, a men na mangaja to vama nušakola i sole neznanje o to zadnja dive, kola dikena hem cidena pe o to devel so mangaja, a men mangaja te ohrabrina je kavere, dikeno dešu tritostih, nego svako dive ohrabrinen jek avere, dok god Penelope avdive. So se irinaja pale kod vala fi avdive, kadeli naptu menca ko but hana, ano but poglavja kola pravenape, a kava lafi ponove irinipe jevrejenđe kolil, a sojo konteksta da lestar, buti značajno diken so Penela. Ohrabrinen je kavere, dok god Penelope avdive, a džahar nikas tu mendar naka perel o greh, hem te čerel tu marovi lote ovel pandlo, a da vava čeri ko kava stih, avdive, ako šunea leso glaso ma pantovilo, ma steđintovilo sarkodive ki pobuna, a da vam angelateva čeri o autor jevrejenđi, ko zadnja dive, kao vel adja pa na jek prilika, te avel manuški vera i te ovel deo sad ja blagoslovi me nada, ko ven znacijem čudesija ko nebo, i sa akala proročki objasninena, sar ko proroštvo za ko Joel, recimo, Penela da on najavi nena o vreme, ano Joel 2 i ano Joel 3, isto džar Penela, pre nego so kada sinipe dva strašno divede, vlestro su je dva lesi holi, da o kamka kaljol, da o masek kao vello losar rat, i da ovako velijak posljednjo prilika te ispovedinipe o Mesija, hem te priminipe o spasenje, te o velpe deo o ti dja blagoslovi me nada, pre nego so ih holijede vlesri perela tele, a ka teko kala stihija Penela avdive, a ka najti prilika. Ma to vilo čer zoralo. A so se, tu šajtove neko kova šajta ne but glupo odluka, šajpene pa kađi čerav, dok nadikava a dava kamte kaljol i dava masek to velo losarat tatko odluči name da vlese. Ali so Penela kate, avdive, ako šune ale so glaso gospodesoro, masteđin to vilo, svako dive, kad Penea najede vlese, svako puti, kad odevel do taknini to vilo izazivinle, Penela, a čekate mi istina, ana odluka kana, a tu Penea navdive, sode sinipe, to vilo steđine ovela zoralo, i ko velko da vas stanje, i svako puti ovela pozoralo i pozoralo, i od Binea, i soko desinipe ko kravo, pre nego sođane, to vilo ko vele doborka zoralo, da nako vel više moguće, skoro,
te ove spasime. I adalese ka te but jasno penela, te bišajte džanaj istina te reaguina olače, jer šunim pale so penela. Dok avdive, dok penela pe avdive, mat teđin to vilo, niko maškara tu mende, te ovel prevarime sao greh. Sostrava čerika te jednostavno. Kad penaje najde vlese, so se penaje najde vlese, pa da lese so penaja dazako greh. Nešto so me mangava te čerav, te iskusi nav, te ovelma, ne so se me posveti nama. Penava najde vlese jer mangava nešto aver. Ko zoma dva glupo te čera, ali ukvaso nas hvatinaja da amen ked laja o greh, da amen ked deluinaja kod ava način, a da vaj sole amenđe posljedice, ko isto način de vleke dodbinaja marovilo zoraljola, ked grešinaja anela amarovilo te ovel bizi snaga i prevara avela. Svako putike penava najde vlese, a dazako greh promenini pe nešto namande. I postaninaja lakše prevari me oto stvarija da vlese. Je da lese kad te si obećanje, je da lese bolje ozbiljno te shvati nadava, jer o vreme avela, ako tu misli ne da tu i njana dvama noši eko vakađi će ređi o zadnju dive, kao vel će buč žao jer butka pogreši ne, sose jer i prevara o to vilo, a te, ajte li kao deš u štarto stih. A da lese, so sarijena meni si udeo ano Hrist. A men vajte pena, da, oja, da vlese ako mangaja to vela men udeo olea. I penela te i čeraja men ko zorali pe, to jest te i čeraja men džio kraj zorale, ko pouzdanje sa vohi nemenki početka. A da vaj amaro osiguranje džio krao, a da va lafi ispovedanje ili pouzdanje, a da vaj duj grčka lafija, i on va čerena o to terđojba, ko te terđovaja, da vaj o temelj, o titli vera, o penela ka teko akava deo, ma dozvolin to vilo, te prevarinitu, ma pobunintu de vlesere la fese solegaritu te čere, jer tu si tu udeo anomesija. Penela dabi, a da lestar ovea zorale džio uzdanje džio krao, čvrsto, stabilno te trđove, sađi ko te vičinipe avdive. I kad te dujto trito puti pominipe avdive, ali kad i kako samaro proučavanje jevrejenđe olil, but puti kava čerija kava, a da lese soj but važno, siklju od dva principa avdive. Avdije, kad šunena lesoro glaso ma oven, pan levi lesere sarsohinele tumare prada da kad podunin depe. Kolaj adala so šunde ede lesoro glaso pa podunin depe. On šunde, odevel hinele verno te otkrini pi istina, lesor očekivanje, oko vas ov očekujini, ov džanđa da on narazuminđe, ali ja čeka te problemi. On iso džanđe pobuninđepe. I anadava pobune on izazivinđe devle. A men valjanite ova svesno o to karaktere devlesoro, odevel uvek i istinito zakoplo karakter. A će se osikljovaja, odevel va čerđa, a kava ko mehi njum verno devel, tu ako šunehi njam blagoslovi me, ako na šunehi njam prokleto. I izazivin dženma ked penela, tu men čerenama zbog okova kova me i njum, te čuav osuda opratu mende, umesto blagoslov prokletstvo. Izazivin džema i so penela kate, kod okrao oto dešušovto sih. Naneli adala saokola koleno Mojsije i kalđaoto Egipat. Nanesare on, nanesare adala kola čerdeso ale Mojsijaja, ko dvajo Jošua hemo Kaleb. Me misli navada adalestar vačerje kava stike penela nasare kola i klileo to Egipat Mojsijaja, to jest o Mojsije so čerđa, a dva su vačeri da nasa rekola i klistile o to Egipat kroz o Mojsija čerđedova stvarno, nego
celo otidja generacije samo ohalev hemo Jošua, otidja originalnu grupa džedinđeni obećano zemlja. Omangela te razumina kava, jak da lestara ludirinđum ranije, da buđe ne kolaj klistile o to Egipat, na čerđedava zbog a da leste so dikleo otkrivenje kroz Mojsije, nego aleni zajednica zbog vera razlogije. I džan nešto. But kolaj ne jevreja, kola mule adari ani tama, znači ni da hinele na šalde, na fizički, nego duhovno, i adavalen doborka cidin džada naštinete odgovorinente i čereni paschali pascha. Kad desin džape, kad peli i osuda opro Egipat, opro prvorođenče, penela dalo strah opro Egipat, ali na samo da o faraon bičal džaje manušen, na samo da mekjalen te džan, jer šajte ništa te čere, a on te džan. Ali na čerđadava odevel, nego penela bičalen. I hače sar odevel. Čerela. Odevela dava kova čerđa te i kljon. Na samo da o faraon bičal džalen, nego da o Egipat ispudin džolen čak. Na mangle ni jeko to jevreja kolačila dživde. Te ačhona te. Sare kolale. Na iklistile zbog o Mojsije, te i čeren i pasha. Na mangleti i kljon te obožavinene devle, zbog dija grupa, zbog vernost, nego a da lese so inole na ver razlog. Ili hinele forsirime, o to Egipćenja, ili a da lese so na volinđe, so patinđe, sa robove pa mangle pošukar životi, ali on kao odlučinen sa vo životi mankena, i da lesi klistile ki pustinja. A na volinđe o zapovesti je devlesere, hinolen protiv Tora perspektiva, a odevel soman gjalendar, te čeren on penđe na ojne pobunjenici, šunđele so glaso, ali pobunin džepe protiva dva glaso, diken so penela odeševtato stih. Zbog adaleste upra akala kaste odevel, saranda berši nele holjame, nali upro kolende kola grešinde, kola i nele buntovnici premalo devel, ali sočerđe nadikle i vernost nego i holije de vlesor. A kateno novi zavet penela da lestar, oja vačeri o to stari zavet, ala kavaj novozavetno, a menđe kana objasnini, te na iskusina oko vaso on iskusinđe, a so on iskusinđe, penela akala kola grešinđe. Kolengre telja, kolengre mule telja pele ani pustinja. A so se lengere telja pele mule ani pustinja, zbog bolestija, zbog puranipe, zbog nesave povrede na penela kate. A kala mule adale se sov halja sovli da naka džerdinen kolesoro tan oto odmor. Devel dinđa obećanje, jer samo pali vernost. Diken sar penela ponovo, oko lenđe kola i nele, a dva lafi i nele neposlušna, neverna šajte značin ili neposlušna u stvari, nesave, brini nenape da amena najaka na neposlušnost, ano problemi, ali onda mi si nena buđi ne da spasimenjam sa poslušnost, na, spasimenjam pali vera, pali blagodat, daro je devlesro, amen na hinjam spasime pali amari poslušnost, nego i manjak poslušnost, ako penajda pripadina je devlese, ako penajda i njam zavetna manuša, ako penajda i sjemen zavetno nada, a živi naja potpuno ano neposlušnost, ako stalno buni namen protiv devel, penaj naman gaja davao to devel, onda dava dela dokaz, a svo dokaz, da nahinjam verna manuša, da na veruj najno devel, i da lese, ako dikaja ano dešov toto stih hemo dešenjato na kraj, dikaja da i si duj različita lafija kola koristi nenape, šaj oni solen isto koren, bud puti ano leksikonja čuenape zajedno no rečnici, ali i si
različita slovija i solen, konstrukcija različito. Sose odevel haljaso vlida nakađerdinen lese ko odmor, naliju kolenđe zbog kola i nele neposlušna. I a da lese dikaja ko kraud dešenjatostih, naštinete džerdinen lese ko tanoto odmor sose, a da lese su na veruinđe. A će se odikaja. Dikaje je veoma važno stvaro so sikajamen. Sose sikajamena kava sose si neposlušnost manušeseno životi, a da lese so i sole nevera. Jer i nevera ke čeraje nešto. Kad ubedi mehinjam da okovao devel sova čerijamđe, našunaje glaso sar audio glaso, ali od devela mari savesti za zivinja, maro unutrašnje biće, a menđe novilova čerija, men šunale i odbinale. A da va džanasova janite čerava, čeramđe devel sova janite čera duhovno, a men penaja na pobuni namen. I da lese, o to da ja pobuna sode sinipe, a da va manjak vere manifestuinipe ano neposlušnost i a da lese, a meni njam različita i na manifestuinipe vernost, a kad manifestuinipe vernost penaja daje da vlese, a kad na buni namen predamen da vlese i sara da va, onda pokažinipe kroz poslušnost. A gdje je tužno da buđe ne da rana te vačereno ti poslušnost, pa ne na njan legalista, tu vačereja veri evanđelje, na, mena vačerava veri evanđelje. Sa blagodati njam spasi me, da vaj besplatno daro, ništa na ne maro iskustvo spasenja ko zomi njam poslušna ko da va momenti, je nego kroz i vera. Ali ako je njam spasi me, a na vaju ključo, ako je njam spasi me, i primin džam od Duh Sveti, a ja vera a na mende karadini i ka anel poslušnost. I nikad, ako na ne nisavo poslušnost, i uvek nasluži na mene da vleja, uvek na voli najlesi volja, man ga je nešto aver, onda šunte penavče, a dvaj dokaz, da amen na pripadi najčače olese. Zapamtine na kavaj slika. I si but zajednica ki bari, a ja zajednica talo Mojsija ni pustinja, ali na alesare zbog otkupljeno delo kroz Mojsija. On samo cidin džepe to Egipat, lengri volje nete cidempe i želja, ali na inolen posvećenje kod dva kajđana. Me pučava tu, da li tu njam posveti me kaj odevel legaritu? Omangelate legaritu ko carstvo, omangelate živi ne dva iskustvo carstva sar svedočanstvo kana otilesi prisutnost uče ko životi. Predato je da vlese, kao ve radosno sočerđana dva džija verkur ko odevel neblagoslovenitu. Na dinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaje tu te podeli nelea verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove da vlese u to lafi. Isto džahar molinaje tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridruži netu nam dže svako kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to Dr. Baruch. Prevedinena pe razna knjige kolasika venemene da vlese o ti istina, hem lese o ti volja. Verujnaje da kojem blagoslovi me i da sa reo kola kaseka podelimen takođe ka priminene da vlester blagoslovije. Džije ver puti, šalom o to Izrael.